Ko Umroi Block Congress Committee minta kesengi ke santri jeliu arjar akuar kalau pelong ya ke general meeting jong ko Umroi Block Congress Committee Ri-Bhoi rimbong ya kini ke jingyalang la pelong na kebenta ban pentemai kinongkit kam jong ko Umroi Assembly Youth Congress Committee bat ya kinongkit kam jong ko Mahila Congress Committee. Hakini ke jingyalang pentemai nongkit kam jong ko parti na kedau ke jing duna palat ban poi kinongkrishan jong ko parti Congress na keling ko Umroi constituency syakani ke jingyalang kumta la jit shwa tangi kinongyalang ki bah khamat jong ko Umroi Assembly Youth Congress Committee ki bakantap yu president general secretary vice president assistant general secretary bat kiwe kinongkit kam ki bah khamat bat nak benta ke Mahila Congress Committee lejit iki armut ki long kemi ki ban long kemi convener ki ban lum ban lang ye ki para long kemi ha ke constituency kenang ban yo ban jit no iki nongkit kam jong ke Mahila Congress Committee Umroi constituency. Hakini ke jingyalang lay don lang ban saki do President Ri-Bhoi District Congress Committee uba Charles Marngar u President Kamauti Block Congress Committee uba Daminot Silyang u President Kamauti Assembly Youth Congress Committee u President Jangka Rbdcc uba GS Shadap lembat kiwe kiri rangka bat kinong persyan jong ke parti. The Ri-Bhoi District Congress Committee kumakalong tayo Southly di constituency kepamut ke Jirang Block Congress Committee iladon ke tim kinongtrai nadu ke block ke Mahila ke youth nangta ke baar nangta ke umsning kedai ke bangiladon lupa bat ilanang penklan nadu ke Mahila ke parents ke youth temau hatiru ila don full set Sdang mengin penklan susu ke parti tiga badang sa mata kedai akan nompo rung iladan jika parents body bagi youth kepada saat ini Sdang Mahila anong po. Jadi kemudian bagi Umroi konsumsi kedai kepada ngidang hab antray nomor bangkitan Sdang kita. Adin kejengmi no jong MLA jong ka Seng Congress bat Litini so ilade syata Seng TMC General Congress. Jadi kita kita buat bagi UIP. Jadi kumbalong matahi UIP ba kat barang mi kisni iskotonat bagi Lyer jong Seng Congress Ri-Bhoi ke Sdang berbe kaporo santri di konstituensi jika Umroi konstituensi kedai mengidat Sdang mata bagi kermen bah dari jingi tristom jong ke parents mandi ke jingi tristom jong ke Mahila bagi youth congress Lyer jong Seng Congress sisit bah kan be ni Umroi konstituensi.